Pimare mi chuan mo Pimare min freestyle khai si em tunai a me fe elite no pang nu le pa te ni an sia la sin Pimare min freestyle kan ti kha intimak rau ti intimak rau le tuna lo intimakang le intimakang 1 2 3 intimak rau intimak ani le to ke kan intimak ani ka intimak ani ka intimak in comment pe lo sia like pom lo TV ne na Spencer pu ti ha to pare makan hawang pare ma like comment sim kha enge mi zariat chuang ten an ena pat like pathum te pui rem sina ngai nam lo tata TV en hi anuam zo ka mo alo pakhata chuan mo kan monetize chuang lo riam ziam bak lo na kina document ta na ti kha ne me mo anuam ve sim in comment anon TV da baba hian nuam mo kha ne mai kana ma ro pu yate Eleanor Football Academy mual pui ma lo son zel ro okay one two nakina lala ni huna lakina no ten ron en ve kang yang ba ni chade bai da zo ba le kapia an la buai khop ai helam pang po mo nak tu khel lo an khel do na mar chu an la buai mo an la break off don chau dian du to ha to view ka here semi final khel turan nia MFA Elite Football Academy blue le red te semi final khel ve dona an chak ve ni chuan final a in su thei dona RGSA le Four Brothers te an tran ve ngai don ani nak tu ka hian tunge final lu don khoi zong e final lu don la hriat lawa chuwang chuan thei to ban chuat la na nga ya academy sang te thei to blo chuat zelula no pang tha no pang football thiam mo professional thleng tura football zin konga taima taka ti chauzel kan du saka tu academy po no pang li khel chau hi an ni lawa Mizoram team te po no pang li khel chau atangin an thang lawa ni ti kha milo hriat sak ula thang e Aizawl district ayo turpon no pang li khel chau an lawa hei tuna po nakum march tha hian mami district in district ayo kha an theng dona hei hi tuna ADFA Aizawl district football association ina sub junior football tournament asiam hian no pang an lo scout ta chu enge chuta tangchuan player selection an nei ni ti kha in lo set thar don nia
tiang kan du to kang o atu ka semi final en levek tu mila thang e